Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega. Hellen Muthoni ni atungitie followers zake na ndeto cia maithori o riri atigite wira kwa Inoro TV kuria arakoretwo akinyitanira na eroreri a show ya rurumuka mari na DJ Covenant gwa kahinda ka mieri 7 njitikira tu itanathie na mbere gucokeria ngatho cia mwanya muno ni undu wa guthie na mbere kunyitanira na ithuĩ guku wa Kikuyu Community News na gutigirira ni warugama na ithue niguo gataukwo ni cai ukiri ona cama. Hellen Muthoni ni aratigire followers zake na maithori riria aragikorirwa kiumbura ndeto itaroikaine ciengi maria acemanirie na mwakiruta wira kwa Inoro TV. Hellen akiuga ati hindi imwe she was involved in a car accident undu watumire akorwo na a hard time na makiria nginya gutwarithia wira wake. Oroho Hellen ni arakorirwo agitheria ndeto cia kana hihi ni gufutwa arafutirwo wira ni Inoro TV, akiuga we ni matua aratuire binafsi magugitiga wira na gutire kundu contract yake rataminatirwo toria andu maragikoretwo makinsinuate guku nenda-ini. Hellen Muthoni oroho ni acokia ciuria cia fans ake about where she's heading to after Inoro, kana hihi ni agucokereria mitambo-ini ica ikuhi kana she has said goodbye kaimana. Hellen aki address concerns cia followers ake akorwo akiuga ati to all my fans, I appreciate the curiosity and concerns regarding my next step. I am excited about the opportunities that lie ahead, for the steps of the righteous are guided by God, so nothing to fear or being sad about. Akira arumiriri ake ati she has not made a decision yet about kuria akirorete, akiuga kuri na opportunities nyingi ahead of her and none of them should fear, tondu maundu ni makwagira ica ikuhi. Ni ndeto iria agithiete na mbere gutheria kuma riria aragikorirwo akianirira ati ni agitigana na wira wake wa kuhost show ino ya rurumuka iria iragiukaga o kiumia kuria kwa Inoro TV makinyitanira na DJ Covenant. Tugucikinyia hau thie na mbere na guturn on your notification na gusubscribe niguo kamukagira video citu.